Dogo City. Umuramo gwa tureta ni music. So banzo twereze ya kapera nyendo kwatere na microphone eje. Yaman. Yo, nkizanko mujasi na magazine Mbarara omumbeho nkasarasin. Yo, ndikutagara nko musinzi kariba obwe ni nyombe ko musinji. Nkareba bademu banepena ntazine sente bakiruka ati style najongera reke ndongonji wongere reke ndongonji wongere oyaye mama munde chembeho ahindugireti byangu yikariba urayifure kandi cyakaze uriraka kasya akasya ko toka kawurire cinkumanya ni wakunde batoka manye cinkumanya yo nyowe ndio mwana wambara mucyaro bushenyo kwe Karugayo itwe turi abana bambara daswayebye cyaro titubitebya nyowe ndio mwana wambara mu cyaro bushenyo kwe Karugayo itwe turi abana bambara. Bitu bankore media mwe bari mununga gumana mutureba mwe bari no kutukunda kandi mwe bari no kukunda abeshongozi ba Western no chimanya nkitwe nkore media ntwaturo kwisaho abamani umuri nkore kandi abagerezo gukore ntujyamane eco kubanza nkore tukore kandi abine kibakozireho kandi ankore still region yitkozereshi yiturimu erizoba nabaletero Omweshongozi wa mani kandi wa mani munonga bamurebireho mwamurebire na munonga stage kwa performinga nangwa na media zimwe zabase kubana atayaya kandi naza kubana abagambira amazinage na hakutura nebyakora nemirimo yeyona yo wagwana yo chiriwo chitambura ndifite DM swaga uri steady steady nanye ni mantine shonga twakutangirira Ankole Media TV abareba Ankole Media TV nanye nabashemererwa nashemererwa ukubareba ni mu mashemererwa kundeba na DM yashemererwa kundeba nanye nashemererwa kumurebaho yaman banzo yakora abakazi baba bakutureba abakazi timbine mukiri yaho tindi muntu mnonga wabakazi eco nyendo kimaye mnywani wanje tindi muntu mnonga wabakazi ogo wayi hakana koraze umwazo no kumujyango wenje apana umwazo nobu yakundeba ni mujanta antogu yangwisiriza kuba utinka mwesira mbaga haya okay amazina nirakambanye ta Dogo City omwana we kibuga Mbarara rawaura Dogo City ninye mukama we kibuga cya Mbarara Dogo City ninga City Dogo uno waruga beat mukamanje DM swaga Dogo City DOGO Dogo City umuramo gwa tureta ni music so banzo twereze ya kapera nyendo kwatere na microphone eje yaman yo nkizanko mujasi na magazine Mbarara omumbeho nkasarasin yo ndikutagara nko musinzi kariba obwe ni nyombe ko musinji nkareba bademu banepena ntazine sente bakiruka ati style najongera reke ndongonji wongere reke ndongonji wongere oyaye mama munde chembeho ahindugireti byangu yikariba urayifure kandi cyakaze uriraka kasya akasya ko toka kawurire cinkumanya ni wakunde batoka manye cinkumanya yo nyowe ndio mwana wambara mu cyaro bushenyo kwe Karugayo itwe turi abana bambara daswayebye cyaro titubitebya nyowe ndio mwana wambara mu cyaro bushenyo kwe Karugayo itwe turi abana bambara daswayebye cyaro titubitebya mutwire ni muzara wareka mbakakase ai hatengo mareka njitabure hurira guruka zina nkemere hemba mu muroho batogosa gimirege benda uroshuta mimuka ecyana cyakushemeza cyare no cyaromuke cyana cyakushemeza yaman ebyaroje birugeyo cyana kitwaro muko cyare muka yaman kandi wowe niyo mukazi kandi wowe niyo mukazi toka era nabwe no shemerego ukubaye nabanza kushemererwa akaje ati namtwaro nkae ngutwazo mu anemuno ati yo cyakushemeza kitwaro muka ebya anemuno birugeho aya Dogo City so Aliwewe yaman Omweshongozi nuwogwe kandi Omweshongozi wa mani mununga kuko nabagambira ni Energy King kandi zakwa ntugamba mu kimwe bibiri bishataho Dogo City base kweko rizino muri Mbarara none otura obwiro bwinji woro muri Mbarara yo muri Mbarara yone town ya Mbarara yona ninjijuramu ningane yanje nabatahi banje niwe nondijo nogwa yo nandeba nawe hare shaheji akundebero bari Kampala bari Dubai etawuni yone yarimu
amanye ngo no mwana we town nco nakugira nti nyowe ndi umwana wambara bushenyo ko mukanka kora cinkarugayo kandi twe twena turi abana bambara so muntu we naryo mu town jiroti ndi made in Mbarara bandi made in Shaka ndi made in Kampala man akona keshongoro kasya so nkakatera nkakeshongore buri muntu we naryo mu kibuga cya Mbarara nkakamweshongorera kuba ekibuga cyo rimwe nico kikuba kikozereki niho wanye saheji so nyona esaheje ahinkubera ekitebe kikura eco burebereza ikiri mbaceto mu kijungu aho henyina yamani ekijungu mu kijungu ebikusingayo kwa ekibinte bikutambura yo munonga ibagura yo bwiro buninkabi tukayirukana bashobora mizo mu kijunga utinkumanya hati ato mu kijungu buri cyo kwenda cyona buri cyo kwenda cyona DM swaga ni wariyo nandeba buri cyo kwenda impanga rese twakoze interview kazireba mu kijungu wanonda ebikazi oyina kasente kawe okwenda kutemesa yo kwate 15 kashanju omutwaro wachenga byona ni babi wire self contained byona narumunebero byona chikweta abareba ko media yo Dogo stage ateta music kandi tyo tugendo mmisho chinda ryo talent nyinjo mu kijungu eco nyendo kukima nyendo kimanye DM wanondo munyi wanondo musuma wanonda maraya abe bijambia konkabo kerega kijana abacendeza abo tukiza twabacendeza mabe bijambia twaba twaroka koba rakakoba birebe ni mutukora kubi abantu liba complaininga abojo mbaruga kakoba bija gukora side yanje konkate kunashiro mu kijungu nayombeka empire iresa ejo mu kijungu obwirobo okerege yaje ati Dogo steno ncintu cyananka kibuzire wallahi ninza kakoba ningasindika kakoba ekintu cyawe tukora ki tukigaruza yamani so mwena hati niwe ghetto king wa Mbarara Mbarara yona era alien skin nyendo chimanyo runako rurabo uyizuro mu kibuga Mbarara nyendo chimanye chine mukama wacho Dogo site number 1 energy king Aliwewe yamani Dogo stay umuziki wakutandika bwireki umuziki nagumara memyaka 2 kana yirukiro manager wa Megaton Planich nkantari manager wa Megaton kuyo kandi munywani wa Megaton turi ba Brad neshaje turi ba Brad konke birebi kunize namushitamisa yendongo bambi Brad wanjogwe yayenda kunyeshereka amazima ni gashari la DM nkijana mtuza mebi gomao Dogo stay aje ni mani murondo mushiza ntakumukwasi konkano za kumubona otherwise Dogo stay what akora music ka none ukora muri muki nantakora music nimbani nshobora piki ebintu bikuzire wanonde simo wanonda TV wanonda piki ukwiye orurengo rwa motoka ni gwenta kashire kubiya ni kubi no manyiwe ati habo kumanyira mozo karasa kunjoti nyenda yakamotoka aho nimba nakuviha koka wanondo ubuntu obucho butakurenga za miliyoni 5 no bamazima ninka music yawe nojukora na studio kidogo studio nkozire na studio nyingi nkozire na massive ndizo mbageta City Records so nimwe mfutere ndongo yanje arecha shongore cyo tatamuka pera kandi cyo shongoro kirunje munonga abantu benje bakukunda yo tuture tugume turi babiri ebyo nibyo biroto byanje ebyo kuzungazungo kunano nibyita kavimbo kanje endagiro reba no mutima gwanje nyowe Dogo endagiro reba no mutima ulira Snapchat Facebook na Twitter tire yakashanika we no bayita ko shongora ke shongoro gita rukundo yawe ruyoti kugeta bisiwo bitwazota ebyo kwekoza nibinura kaliba bisiwo bicengota nani twenjara no ihura tuture tugume turi babiri yamana keshongora ko mbaketenda jiro YouTube yanje channel byone byeshongoro byanje biriho videos bagambira aho bakwasa kuzibona zona ebyeshongoro byanje no basa kuza YouTube ninga buri antona TikTok buri antona Dogo City Music otakakore nshoboka teka mu Dogo abinzi ni mucha kwandika Doga tindi Dogo nyenda muchengeje ni omwana wo mu kibuga DOGO City Music yamani Aliwewe no bano funaje buri hamwe hona buri social media yona platform
omurembo guturimu no gwa social media brad Queen Dogo Western music ondisho ari kutera umuziko kasima noha Western yona Western yona ninye nambeji niwe number 1 ninye number 1 tino rukuzama tina kunta nabo mbakimanya niwe kandi ombakazi mbakazi ari ahero tari mu Uganda Western tari Dogo site mwamwerebera kandi no muntu omwe kitire imwe muze wano hakana za YouTube ye usubscribing ningo reba muzikogwe iwe wenyine ureterera karuro rebe niwe number 1 ninga yatubihamo just za channel Dogo site man tukwendera Omweshongozi wakweze ngo kore nawo nkakora bonoha aho mu Uganda ningo mu Western wajanga ubona no basinga so no basheme kuba nibakusha bakora aho mu Uganda Omweshongozi nakubenyenda nkore nawe korabo onkura ni feeling yakwata hariya nkakwata ninjishita nimpuriraje mbamweta Shiba Karungi yes man so Shiba hona yedemu wiwa hori Shiba Karungi yadde ninchira kukwasa mukachekaje kokanyenda tuze tushitamo mu ngoma oretwari ndetwa hatwita abantu man Aliwewe yes abarebitu bankole media tuyondendera kandi ogwe ni Dogo site mwongere kuza channel mu subscribing kandi yabajangu nanaguza n'amapichi nebinde binte bikozireho no basa kuba namba yawe ninga namba ninjiba ya WhatsApp barize namba ntererote Oyine business bookings nebinde kandi abakwenda ngo begese kweshongora kweshongora noija tuganira okay tanterera tsimanye nani nkuramusa ibyo bintu mbakira kunteganiso bumwe abantu muntambipinga muterere simu tinanye nakura musawundi aha naco ni kirungi konko tambipinga abishi batatera ninga batera kinatera nkamwani wako nkati ndi fan wabakazi okay baharize namba tusibure brother 0784 28 295 WhatsApp no banogamba nanye tinyine management kandi wabo liyo kwenda tukitere no ija tushitama tuzameza twetereza kandi otijaniyo kandi okunkombera amino okendo tware canje kinyine nyendo yije okuza kunyomu dareri nyine erindiho onteka ari audience yona man Aliwewe yes ayo go yar Dogo site kan program nene kushuga ba SM tours and travel super accessories and movie center n'abandi bona bamani twagikora twine MK crazy kandi ogwe nawo Omweshongozi wamana ishongore cyeshongoro mparukundo na Savage ya camera ogwe nasinga gukorera graphics Kore Media TV mubare kwajana beshongozi abandi bona kajya kibwemi n'abandi aha Dogo site ni wogwe muhagire kandi tuzaguma ntumbaretera abo kwa no mwana wa Mbarara buri hamwe n'abariho mwongera kumuhagira tukitere bless